Pai pai ceklo ni pai kithom suri ni rankora truck arni 26 number Dwarbaguri MSC constituency under Daithor Indoor Stadium along one day badminton tournament ke pathu kibi pon. Nono wiki atum game sport anathu paprang dunang jipu yam Richard Togbi mathapon si national player Harbamon Pangchu anparta Kasa Stadium along coaching abang phuapan Daithor Indoor Stadium along 1 week apartment free badminton coaching ke pathan ponji nang toilo. 1140 plus students atum dolo pen ke inkora troxy jakonga cheklo pen pai cheklo ni phai isi an free badminton coaching and ponsi kithom pai cheklo surine rankora trock arnia bangke puthot students atuma phan tournament pathu biponlo labela bangso badminton tournament ki bipon along kacharab dun lake Daithor langklangbong sport Associations DLSA Lapen Daithor Badminton Association DBA atum pense patir pipon. Lake Rajiv Singnar, President of DLSA, Francis Killing, Secretary of DLSA, Klim Teron, President of DBA, Jirsong Hanse, Secretary of DBA Lapen. Labangso tournament ki pathupon along. 3 category do. Boys single, girls singles, double boys and girls. Lason home category pathupon bipon. Single boy category pen first winner Sarong Kim Killing pen Chipalong pon lapen second winner Sarchisong Killing pen si Chipalong pon pen ke single girl category Lars Im Tok BP pen first winner Chipalong pon pen ke Kresipa Romphar P pen second winner Chipalong pon lapen lapu boys and girls category Jirbamon Teron lapen Lars Im Tok BP atu first winner Chipalong pon Lapen sarche song killing pen klimso hanse pia tum pensi second winner chipolong dun lasi em Richard Togbia phanta churu parpik anlo puta DLSA atum pen ningjepon news text report News 7 badminton tournament asuni dum ki bipon Daithor Langkang Sport Association pen patir pi si itu kedam tang tarik inko rotsi pen tarik sia ni itu di pasa pen badminton coach ni dum han teaching homsa Richard Togbi toy si ni dum han sikela ki kono ke joy pen so asat ke chilang ji phasi opinion ani bangke ni itu tournament so ni dum bipon si pati pon lo so long ni dum juniors boys singles lapen women singles bipon lo lapen sidang ke mixed doubles ni dum son home ana category ni dum bipon lo labang so tournament lo komar lo cepat pon mane patir pipon ke la disme itu GLSA mate kalau kan sport association itu cepat pi pon lo lapen so long ni dum badminton section kacithak pon do orang itu secretary ni dum long Sir Klim Teron lapen assistant secretary Jirsong Hanse orang itu besi lapen do be seperti itu konsul so tournament so jam ini itu pacun ngomong lapen alit tum lada kewa gila ta lapuson bipon bom malang ma itu ani bang sistem ini so ani gang sam practice bang ini itu time schedule itu hikon bagi free pen bagi throw ati teman ke itu smart dong masih itu hikon lo kan bagi throw ati pen dan amang ke itu himucor tum hat atum masih itu perfect ono tapi kibang bilangan sistem ini itu apa hello sistem itu kidunji pan itu bori konji kan dak sistem ini itu tournament ado way itu di konji tapi ini itu cibat itu corona